aba balete chakula mingi. Anaipanulia. Wapanule sana. Kisha ndio watakuwa na barudilia sasa hivi wanaona hapa. Abaende ba mingi. Sasa alitia mabidi. Malembe kuna lezo zwebango ezala kangonga kabona likabona ngonga nango Twaye ikaze mwese bateza amatwi Birindiro TV turasuhuje uyu ni umwanya tubagezaho ibiganiro byacu. Uyu munsi tariki 7 z'ukwezi kwa 8 2025 tukaba tuje kuganira n'abanyarwanda muri rusange cyangwa se n'abantu mwese mukurikira icano yacu. Tuje rero bari mu karere k'ibiyaga bigari suhuza bari hirya no hino ku isi mu nkurikira kandi nshimira n'abantu mwese mwakoze subscribe mbabwira nti mukomere cyane kabisa, ibintu byacu birimo biragenda neza. Rero dufite amakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyine turajya mu majyepfo ya Kivu tugenda mu majyaruguru yayo. Mu gihe rero tugitegereje iby'amasezerano y'amahoro ngo iby'amaseserufe bazanye bavuga ko ngo bagomba ngo guhagarika intambara, abantu ngo bakinjira rero ngo mu mutekano, noneho uruhande rumwe rugatangira rugakuraho ngo ingabo zarwo, abandi nabo ngo batangira ngo bagatanga icyo bise FDLR, rero ngo impunzi zigasubizwa mu byazo. Byabaye mu nyandiko, ariko uko tubibona kuri tere tubona ko nta na kintu na kimwe byahinduyeho, kubera ko ubu ngubu intambara yacu tuyihere mu majyepfo, aho ejo tariki 3 z'ukwezi kwa 7 ariho Wazalendo yakubitanye na M23. M23 yakoze coalition na Twirwaneho, Red Tabara, M23, AFC n'abafatanyabikorwa babyo baza kwataka amapozisiyo ya Wazalendo. Ubwo baje kwataka amapozisiyo ya Wazalendo biza kugaragara ko ingufu zibabanye nkeya, bisaba ngombwa ko basaba ramforo. Ubwo bamaze gusaba ramforo, ahangaha ahantu baje kwataka pozisiyo ya Wazalendo naho bita Bukunji, muri territoire aho bita Bukunji, muri ahantu hari village ya Myenge muri territoire ya Mwenga. Bakavuga ko rero ari mu murenge wa Itombwe muri Sud Kivu, aho ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ahangaha rero iyo ntambara ngo yatangiye saa 11 za mu gitondo, aha bita nyine Bukunji, ejo tariki 3 z'ukwezi kwa 7. Ubu Twirwaneho nyine niyo coalition yose, Red Tabara n'abandi bose bafatanya nabo nyine, ubwo baza kwataka Wazalendo. Ubwo rero haboneka ramforo yari kwa General Kakubanya ufite nawo umutwe bita FDCC wa Wazalendo, baza nyine kuramforsa abangaba barahangaha bita Bukunji. Ubwo rero iyo ntambara nyine bararwanye, bivugwa ko M23 yatakaje abantu 5. Ubwo rero na nungu bakaba bavuga ko intambara nyine igikomeje. Ubwo rero ejo mu kwatakana nyine baratakanye, basunika M23 bageza ahantu bita bayirenza Kipupu, aho niho amapozisiyo yayo yarari, barayiremberana bayirenza aho bita Mikenge yose. Ubwo Mikenge yose na Kipupu Abazalendo nibo bayifite n'ahangaha Bukunji. Ubwo rero ahangaha abantu bakavuga bati seserufe se yabimariye iki abantu, niba bari bategetswe kugira ngo bayigemo bahengera nyine nk'uko bagahita baza bagatera. Rero bishatse kuvuga ko ibyo bya seserufe cyangwa se n'ibindi abantu bashobora kuba bareba ari mu nyandiko, ariko mu bikorwa bitazashoboka. Ariko ejo bundi twaberetse uwo bita Wiringoma, nawe yarashyize ku rubuga rwavuga ko bazasubira inyumaho ibirometero 5 na FARDC igasubira inyuma ibirometero 5, nango hasi aho hagati akajya mu cyo bita zone tampo.
ariko muri make abandi baravuga bati ibi ngibi byaba ari ukwikina bitewe n'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka gukora M23 ikiri muri kariya gace. Aha rero urabona ko ni ibintu bihabanye cyangwa se ni ibintu umuntu ashobora gutekerezaho kabiri gatatu. Mu gutekerezaho rero kabiri gatatu aha hantu tukaba tugira ngo tuba tuhacumbikiye aho ngaho bitewe n'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu itangiye kugenda ishyiraho n'ibindi bintu twagiye tubona tuza kuvuga mu makuru ari buze kuza. Aha ngaha rero elema zo bita Kakubanya ubu ngubu zikaba zamaze gukubita icyo bita M23, bakaba bamaze gufata aya maposta yose nk'uko tumaze kubivuga, aho bita Mienge Mikenge na Kalingi, bakaba banafunze n'umuhanda bita aenda ariko rero mbera abantu batera ahantu meze intambara ishobora kuba ari kugiye gukara bitewe n'uko waba bari cyangwa rero yaje kwataka abantu baturuke iyo za baze kwataka abandi no baturuke hano za Kavumu bazabuke wapanile sana chanjo batakuwa na barudilia sasa hivi wanaona bari bagira ngo noneho bahera impande zose abaende bamenye ingufu. Ubu rero uyu munsi bikaba bivugwa ko umuhanda wajyaga Minembwe ubu ngubu wafunzwe na Wazalendo bitewe n'uko M23 yagiye kubacokoza ikoze coalition n'icyo kintu bise M23 FCR ditabara twirwaneho n'ingabo nyine zibafasha z'u Rwanda ngo bakora icyo kimeze nko coalition kugira ngo babashe ngo batere baturutse hariya, noneho abandi ngo baherere mu ruya Rwanda, noneho abandi babona ukuntu bapfumura n'urukuta rufunze ruza hano Uvira. Aha ngaha rero abantu babivugaho kwishi bakavuga bati birashoboka ko Wazalendo ishobora kugenda igakomeza ikajyana Minembwe cyangwa se nayo ikaba yakubahiriza Seserofe, ariko mu mategeko mpuzamahanga bavuga ko Wazalendo ari abaturage bafite intwaro barwanira ubutaka bwabo cyangwa se barwanira uburenganzira bwabo. Ubwo rero tukaba dutegereje ibikomeza kuzajya bigenda bikurikiraho, ariko nyine nk'uko muri buze kubibona aha ngaha kuri iki kiganiro cyaho bita Mienge Abazalendo uko bari bameze bagiye nyine, tukaba tugira ngo tubereke amafoto ubwo bari bamaze kurekipera aho hantu bita Mienge. Hapa ni kulige de front Kageregere, tumewasili MRPDP MPDAC, tuko kwenye shamba la vita, tumekuja kupambana kwa ajili ya nchi yetu. Hapa tuko ni axe Kageregere, mahali pa sufrance, pa baridi, pa mchoko, kwenye hautapata gari, hautapata chochote. Tumetoka Uvira, tumepanda hapa ni kwa ajili ya kusaga adui. Kwa hiyo adui ameanza shuka muvile yetu ya Uvira, ndio maana sisi tumepanda. Adui ndio huyo hapa, tunaangalia na adui ndio huyo hapa. Shen mwingine adui iko karibu yetu hapa, kijongea ni kumsaga tu, na sisi pia tunajiamini hawezi tugusa na hata tugusaka. Ndio maana tuko kulige defro hapa na watoto wa MRPDP na wengine wazalendo wote wale wanayala milimani hapa. Ni wengi kabisa, tumepanda na kikosi cha kutosha. Na wengine wale manyumba wamepumzika kidogo. Watoto wa MRPDP na MPDAC. Kwa hiyo tumepanda milima na hivi tuko milimani. Objectif ni kusaga adui, hatukuja kuikala hapana. Ndio maana tuko hapa kulige defro Kageregere. Asante na karibu tena kwa wengine wazalendo wote wenyewe wangaliki kule chini. Tunawasubiria tufanye kazi. Sababu kazi ari nkuko muri buze kubireba nyine hari ahantu muraza kubona hari buze kuba hari ibitoye by'amasasu aho M23 ari yesta imbunda nyine yarasaga kuri aba bagabo birangiza bayihakuye barayimura barayijyana. Akaba muri buze kubona nyine imisozi bari bwerekane hari hakurya bavuga bati ubu ngubu aduyi ahagaze hari hakurya. Ibiro byabaye nyuma yuko bita General Fiagia aduyi nawe yaraze icyo bita Lanfort, muraza kubona Lanfort nyine ubwo bagiyeyo
gufasha aba bene wabo. Hapa ni Kulige de Front Kageregere, tumewasili MRPDP MPDAC, tuko kwenye shamba la vita, tumekuja kupambana kwa ajili ya nchi yetu. Hapa tuko ni axe Kageregere, mahali pa sufrance, pa baridi, pa mchoko, kwenye hautapata gari, hautapata chochote. Tumetoka Uvira, tumepanda hapa kwa ajili ya kusaga adui. Kwa hiyo adui ameanza shuka muvile yetu ya Uvira, na ndio maana sisi tumepanda. Aha rero bakaba batanze ubutumwa buvuga ngo umuntu wese ushobora kugira ifashanyo cyangwa se kwiyungana wazalendo yagenda, bitewe nuko abantu batangiye kuvuga ko iyi mitwe yose yitwara gisirikare havuyemo wazalendo, indi mitwe yose yitwara gisirikare yaba M23 FC izo za Red Tabara zagiye zishubukaho n'ibiki byose, bavuga ko mu minsi mikeya zigiye gushyirwa ku rutonde rw'imitwe negative cyangwa ku rutonde rw'imitwe y'ibyihebe. Iyo tuvuze ibyihebe tuba tuvuze biriya bya Al-Shabaab, tuba tuvuze biriya bya Nigeria, biriya bigirwa byitwara abantu. Ubwo ni mwizo sanse nyine cyane muko kuntu umuntu bashaka kugira ngo avuga ati hari abana b'abanyamurenge ndamwa mwarabuze ukuntu mwagana abazalendo, nabo barimo barahamagara bakavuga bati abo banyamurenge nabo bashaka kuva kuri icyo kintu gishaka kwinjira mu mitwe y'ibyihebe, babwira abayobozi babo bashyirireho uburyo bwo kujya bivana muri ibyo byaha, nabo bakore umutwe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ugomba kubohoza igihugu cyabo apana kukirasa. Akarabwo butuma rero twabonye batanze aha ngaha bavuga bati waba uri n'umunyamurenge, waba uri n'iki, ukabona ko ibyo bintu bikumereye nabi, mufite abayobozi banyu aho mugiye muturuka, nk'uko n'abazalendo nabo bafite abayobozi babo, bagenda bagakoresha ikintu bita coalition, noneho bagatangira nabo bagakubita cyangwa bakajya ukubiri n'abo bantu barimo babashora n'ibyo bintu by'imitwe igiye kwitwa ibyihebe. Aha ngaha rero tugiye mu mujyi aho bita Rubaya, mu mujyi wa Rubaya. Aha ngaha naho ejo bundi tariki 5 z'ukwezi kwa 8 bazalendo yatatse umujyi wa Rubaya, nyine ihafata n'ibikoresho byinshi cyane nk'uko muvuze kubibona, ibitwaro byinshi kabisa, irabifata irabibambura. Naho ntibari batubwira effective yaba yaratakaye cyangwa se abo baba barafashe, ariko wari hari intambara ikomeye cyane. Bakavuga ko rero barimo bateguza abantu bagoma na Bukavu cyangwa se ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko baje kandi batazasubira inyuma. Atari muzo sasa rero batanze nyine aya makuru avuga bati abantu mwese nimwitegure, kuko iki ni igihe kigeze ko abaturage bashobora kurengera igihugu cyabo cyangwa se bashobora kuvuganira uburenganzira bwabo bakoresheje umunwa, bakoresheje isasu, bakoresheje ibyo byose bishoboka. Aha ngaha rero akaba ari ikiganiro cyacu cyari kirangiriye. Rero ubwambere ugeze ku birindiro, ukora subscribe, ukora like, ukoresha kugira ngo ibiganiro byacu tujye tubiguha neza. Yari umuhungu wanyu Ibirindiro. Ciao. Naha ni mugoroba ku kiganiro turi buze gukora ku byerekeranye n'iyo mitwe y'ibyihebe. Ninja, deuxième brigade. Oui, la file, il y a des détonateur. Donc, ça m'a pas lâche mèche. Aide au stalin. Lâche mèche. Ça fait au kangi ba bombe pas au pelisi la souka wane badi ko pelezo ya nde ye beti mutu ya hao. Ale pele bande exploser a ebité. O tikeli biso to ko bomoka kala ngo. O ne to ko tala ngo na Rwanda. Lozi matériel belé. Swalo bangungu ya ngo Rubaya.